Prvo želim da vas pozdravim sve i hvala što ste došli u ovolikom broju. Ono što prvo moram da naglasim, da sam čovjek koji, kad su u pitanju mediji i novinari, imam strašno dobru komunikaciju sa svim medijima kad je u pitanju bivša Jugoslavija. Nema tog novinara s kojim ja nemam komunikaciju i ja se nadam da će biti tako i sa vama. Ja sam, kad su novinari u pitanju, dostupan 24 sata. Možda kad spavam i kad imam trening ne javljam se, sav ostali period sam uvijek vama na raspolaganju. Znači, prvo da se zahvalim ovim ljudima na ukazanom povjerenju. Mislim da je za svakog trenera velika čast, a naravno i zadovoljstvo da bude selektor jedne zemlje. Eto, meni je pripala ta čast da budem selektor Makedonije i jako sam srećan zbog toga. Stvarno na poziv pogotovo ovih ljudi i Pere i Toše, ljudi koji su kroz svoje karijere prošli sa puno boljim trenerima i da su se odlučili za mene, to je sigurno za mene velika stvar. I došao sam ovdje i s jednom velikom energijom i sa željom da napravimo jednu dobru stvar. Toše je rekao da sam došao 4 godine, međutim ja ne razmišljam tako. Ja kad dolazim pokušat ću da ostanem bar 10 godina kao selektor Makedonije, jer to će sigurno biti stvar da smo napravili neki dobar rezultat. Oko svih ostalih stvari mislim da je u ovom momentu rano da pričamo i govorimo, ali ono što će biti moja vizija da će svi ti igrači koji mogu da igraju za makedonsku reprezentaciju, što se mene tiče, dobiti šansu. Znači, onaj moj temperament, svi me dobro poznajete kao trenera, je takav da pokušavam od svakog igrača, pogotovo kroz svaki trening i naravno kroz svaku utakmicu da izvučem da bude što bolji igrač poslije svih tih momenata. Tako će biti i kad je reprezentacija Makedonije u pitanju i svi igrači koji budu konkurisali za tim. Nadam se jednoj dobroj saradnji. Ono što ja kao trener uvijek tražim, to je da moramo svi biti kao porodica, uzimajući naravno i vas medije, naravno svi igrači, moj stručni štab i ljudi koji vode savez, da svi moramo disati ko jedno, jer ja smatram da je sam taj put do nekog dobrog rezultata. Pa ovako, kao trener radio sam u regionu, imao sam prilike da se susrećem. Moram da se pohvalim da kao trener nikad nisam izgubio u Skopju, znači da mi je sretan grad, svaki put sam pobjedio ovdje. Što se tiče same reprezentacije, moj neki je cilj i mislim da to treba da bude put kad je u pitanju reprezentacija, da se mora dati šansa mladim igračima. Jer ako ne budemo tako razmišljati, pitanje koji je naš put za neke naredne 2, 3 do 4 godine. Znači moramo dati šansu sigurno mladim igračima i tako ću se ja slijediti tim putem. Znači mislim da ima sigurno mladih igrača koji će biti sigurno u timu i konkurisati. Naravno nećemo se odricati ni ovih igrača koji su davali svoj doprinos kad je reprezentacija u pitanju, koji su već u godinama, i mislim da jedan spoj mladosti i iskustva može donijeti dobar rezultat. Kroz sve probleme, naravno, prvi kvalifikacijni dio nas očekuje u avgustu. Kao što si rekao, Vojdan je povrijeđen, moramo sigurno definisati i znati sa ostalim igračima ko će se moći odazvati, ko neće odazvati, i na osnovu toga ćemo sigurno imati neku jasniju sliku kad je u pitanju sama selekcija. Ali da ću ja da dam šansu mladima, sigurno. Ne zato samo što je mlad, sigurno kroz i pripreme i kroz treninge svi će morati dati svoj doprinos i dokazati se meni da oni mogu da igraju. Znači, niko neće moći igrati zbog imena i prezimena i zato što ima 19 ili 20 godina. Ja bar tako razmišljam. Ne najbolje, sigurno. Nisam imao dovoljno vremena od svih ovih razgovora i pregovora da studiozno uđem u sve te neke detalje. Ne znam, na primjer, taj momak koji je u Americi, ne poznam ga, znači i pored svojih obaveza sigurno nisam imao vremena da pratim tako neke stvari, ali i kroz razgovore ova 2 dana sa ljudima iz Saveza i tim nekim ljudima koji će pomagati meni u stručnom štabu, imat ću jasnu sliku u nekom narednom periodu. Znači, ali opet svi će dobiti poziv, svi će dobiti šansu svoju. Znači, ali opet kažem, teren je to pravilo koje određuje ko će da igra i ko neće da igra. Znači, sam pristup dresu i oni svi koji se odazovu, znači, čim se odazvali, znači, morat će imati maksimalan pristup dresu koji nosim. Ja sam došao iz druge države, ali sam stvarno ponosan i srećan što sam selektor jedne reprezentacije kao što je Makedonija. Takav će odnos svi morati igrači imati koji budu pozvani i koji se budu odazvali mom pozivu.
Pa neću ja sad iznositi imena ovog momenta, ali će u stručnom štabu biti jedan moj pomoćnik koji će doći sa mnom, a ostalo će naravno biti sve Makedonci. Sve zavisno koliki će nam stručni štab biti. Ja imam ovdje i prijatelja i trenera s kojim sam u kontaktu već duže vrijeme, kroz ABA ligu, kroz sve, i ima sjajnih trenera i dobrih ljudi i to je jako bitno. Ne puno, nešto malo, ali ne studiozno puno. Ja mislim, morate me razumjeti, ja stvarno imam puno obaveza i kad je klub u pitanju i to stvarno odnosi puno i vremena da bih mogao da gledam, ali neke utakmice da, ali ne nešto baš studiozno da kažem da sam, ali naravno evo, vrijeme je predavno, znači da imam vremena za sve, znači da se spremim dobro. Ja ne znam ko to sad može u ovom momentu da odgovor na to pitanje. Kad ćemo na Evropsku? To ne može niko znati. Pogotovo u vrijeme i u ovoj situaciji. Prvo mi imamo predkvalifikacije za svjetsko prvenstvo, imamo jedan proces gdje nam je cilj da prođemo te predkvalifikacije, onda ćemo sigurno doći u grupe za svjetsko prvenstvo i kvalifikacije, tek onda poslije toga, to što koliko ja znam da ide kvalifikacije za evropsko prvenstvo. 25. je sljedeće evropsko, tako da imamo puno... Mislim, sad da nešto pričam, možda bi ispao neozbiljan, ali dug je period i proces do samih kvalifikacija, puno treba i rada i obaveza da dođemo do samih kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Prvo na pamet, opet se ponavljam, znači mislim da je čast svakog trenera i kruna neke karijere da postane selektor bilo koje reprezentacije, posebno Makedonije. Ono što mi je palo na glavu je generacija i Pere i Toše i Vlade Ilijevskoga i tog svega i oni rezultati koji su pravili, znači nisam se puno razmišljao. Ja stvarno imam dobar odnos i s ovim ljudima, možemo reći prijateljski i to, ja nisam puno razmišljao. Inače ja nisam trener, to mogu i on potvrditi, koji sam nešto sad zatezao puno oko nekih stvari, jednostavno nije bilo puno, nije prošlo puno vremena da smo se mi dogovorili. Znači, stvarno sam srećan kao čovjek i izazov mi je da budem i čast mi je, znači da budem selektor reprezentacije kao što je Makedonija. Moramo biti svjesni da situacija sigurno nije sjajna kad je igrački kadar u pitanju, kad je sve, ali mene u karijeri nije baš bilo med i mlijeko da je bilo stalno, znači, ali se nikad nisam plašio izazova i na moju sreću sam uvijek i sa nekim skromnim timovima do sada u karijeri pravio dobre rezultate. I zato i sada i za mene jedan novi izazov i ja kažem uložit ću maksimalnu energiju da pokušam napraviti dobar rezultat sa reprezentacijom Makedonije. Ljudi, ja sam i u razgovoru sa njima bio otvoren, znači ja ne bježim od odgovornosti, došao sam stvarno sa energijom i sa željom da uspijem, znači sa mnom neće nikad biti problem, znači da se sjedi, da se iznese i odgovornost samo može da bude na mene, znači ovi ljudi, ono koliko imam informacije da stvarno pružaju najbolje uslove kad su i same pripreme, organizacije, utakmica i svega, da pružaju neke stvari moraju biti do mene, znači ja ne bježim nikada i kao kroz klub kad radim, evo sada, znači nikad neću bježiti odgovornosti i ono što bude do mene uvijek ću preuzeti na sebe, znači ali moramo biti svjesni, znači i sastava i situacije igrača i svega, znači da ćemo morati dati šansu sigurno mladim igračima da imaju i veće minute, ali kroz to sve ćemo pokušati doći, pogotovo u ovom prvom ciklusu predkvalifikacija da se plasiramo dalje, da bi naravno u nekom narednom periodu imali tako reći da budemo živi što se tiče reprezentacije. Kogod bude zainteresovan, naravno, ajde, malo ćete me poštediti ovih nekih narednih 7 dana, jer imam obaveze zadnje kola i ABA lige, ali moj telefon će biti kod ljudi u Savezu, kogod bude zainteresovan za bilo kakav razgovor, intervju, stojim vam svima na raspolaganju i naravno još jednom da se zahvalim svom klubu i UK koji mi je izašao u susret, ja imam još 2 godine ugovor sa tim klubom koji mi je izašao u susret i dopustio da ujedno radim posao i trenera i UK i da budem selektor Makedonije.